Oh, kadok ko ilang so video galang naman sa may nang litong pan nilihin ben kardom PHAN glo kardom nilimen lagi sa penong ti lapen nili pini nang litong ben chari damra peji lagi ili koson si business ka start ma labang so pitak si chari damra peji nasi nili nang litong pan 5 step do nang ban pi to tang te ili tum pada depin ben a video lepang cheng pan filana. First point lagi turn on your interest into business. Ili tum business pangcheng chia prang ili tum chichini nangji je ili copy ke claim si ning ke hang ma la pen te copy si ili ke claim thek ma la pen ili ke claim ning ka wrong ma la chi ning ji ajak tum ke fashion atun aning ke hang do thai la pen ajak tum ke shopping se me do thai la se ason kaprak do tin sa me aning ke hang do rap thai ajak tum ke social media ta do thai la se ili copy ma interest ke do la ili chi choose nang po first ke. Next step abang lagi research nang li dong si copy business si ke claim ji ma chichini lo polu tang te labang so alam angkuri nang po nang li methang mas mi question charju nang po la pen nang li methang mas answer chiri pon bom nang po like la so business pen ni munit ba public atuma phan copy sine ale wan pi thek jima la pen ke copy sine development ba awareness son wan pi thek jima la hen kini nang po la pen apart stame ili idung erai business tong copy si public kam ke provide thek the ma hedi hala ili lang do nang pala so pot question si ili provide thek jima la ili research do nang po la jong si nang li research elo tang te nang li business question si ke pangcheng jima nang li chichini po no next step abang ke making business plan kedam tang step 1 la pen step 2 long ke nang li copy fill long si ke sunjima la pen ke labang so apu thak nang li research lang mati di next abang ke nang li business plan che bonai nang po bang so business plan along nang li objectives tame che edo nang po la pen ke komma phansi ke target jima copy tum phansi ke target jima nang li customer hedi la nang li chetok nang po anke la so apu thak nang li ani bang tame practice pon bom nang po an lo pulote nang li tame che improve pon po thek pon tu bom po. Next step labang ke calculate the amount ahot bang ke ili la so step bang ke mathak rang diti like mo phile ili hisab ta choklo go but lake important big lo ja ili tum business start ti aprang ko na adim sik lapen ko pi adim sik ko an ke padam nang jima ili chin yangi an lo pulo tang te ili ko na adim sik ko an ke invest jima ili la thek po lapen bahak thek po. Last step abang ke set a business location nang li konat sila bang so business ka start jima mate konat area pen sinang li bang so business ke pangcheng jima lapen ka set up jima nang li choose nang po lapen lata nang li konat ka start pen sinang li ali ke long jima lapen profit ke long jima hala dak nang research nang lapen ke hada ke dotang business tum copy si ke claim bo ma copy ko son sila tum ke claim ma la nang li research tum pamika nang po an si nang li bang so adim start on thek po la pen ke nang li same asap unique chat pangcheng on thek po an lo te nang li same profit same chelong dun po.